APHRC asong atong pen di purong sopia long armu kacedeng pensi kacesong asai kedeng. Karbi Anglong Autonomous Council pen birta me ke phahut MLA Dorsing Ronghang pen Karbi Anglong araphan ko PC langboy kipi. Rongbong be blok asa heng soteng dhenta long kidonang jadim Nogao district along si bidamrong. Kato kawe kaching hon card news kilang arat dona phanta me cardom nang padreklong. Tang tipini Karbi prime tama birta ang ton pen arjuik tha. Di purong sopiar lo rusem sonsing ingtia mil biria long chingrum si APHRC asong atum pen armu kachejeng pensi kachesong asai kedeng. APHRC asong atuma phan ke kroyatum suri amuluk cheto dunsi di purong sopiar walong 6 schedule long live APHRC long live re-election pedunang jipu ke hang ase parongko. Risoi jang sarpi sarpu doang chingrum si kachesong Karbiang long halu asyang tong parongplo. APHRC asong pen kopia posi kachingrum nang kok la pen kachesong nang kok aputhak kachesong along klamalong chethan pomreti. Arni sihet council election bilo laso election of court election ki pia mata panchayat aron bensi election ki bi panchayat pulote hala state election commissioner ke Karbiang long abordar nang kili loge halake inun ordinary manu halake ordinary amunit alangli thangda jakong abe lama lason hubidha sonabar sai NC la BJP itu keteng kejok kapap heriben election voting la pen polling agent pape dodun long ledet lo la pen ke silta jonghu pondet titi anke haing tan dampo un anteng dampo anke akonang tapo titi la tumkiwi la pen ke munit amunit kawedet amen tala tum thapare lo ke dokok atum hangke pape bang long le paperi si pape bang long ledet lo keteng ke chokang beipen la buson si kibilo la tum la si la tum si pe hai lo la ke bongo sena abudi pen si ke claim lagi jok pen nakali lagi bongo sena tum si ke rabdun la si hala counting hota sing hason counting alo ke lang dong atum bongo sena ong mudak reiri la puju hala tum a choy akelok la pen ki ik se jing choy ke la tum a uniform lo ke bongo sena tum la pen la lo la si akahe no se claim la si ni tum ka demand ke kinang ji ke la son che chok che pin che theng che pin munit atuma phan papere her the pin pe election aku pedo thunai ka pedo thunai ta viva six schedule aron pensi papedo viva justice viva ahok lo we want justice la today la sihadi athima justice abete ko pulo do po lage email John Tuason boge justice abete re-election nang po la pen lai re-election ho BJP to akahe no kampa pe claim long le tek nangi kadu eta law ting pe si election do nangi anke lang tha to mat mage hai la thuge APHRC hai vek ko laga thek lo la tum la si kaperi si la ke chokche aron ben ki claim non anta nilitung case ke file non anta high court along si dolang panchayat aron ben election pe dolong nang ne punitum case ke file do 15/2022 Karbi Anglong Autonomous Council atum High Court alam toya teng pen rong pangthur arong along ki do ana hem ki dam tang jakhong nipa hinyarni katharli asai dengdet penapi jakhong nipai ke thom arni Karbi Anglong Autonomous Council pen pherang kyame phapon long Karbi Anglong Autonomous Council pen rong pangthur arong along katharli asai ke deng bom aporahut hadak kido adadatum aning kiti aning kipung cepaklangsi ladak rong pangthur arong along jongsi High Court order ateng pen katharli asai ke deng pon pulote West Karbi Anglong kheroni sarthei phangcho along lia longta aron re pen kido atuma phan tharli lapnon pu Karbi Anglong Autonomous Council aphan High Court pen hukum bida tangte kopia posi Karbi Anglong Autonomous Council atum tharli hahidat lopusi haladak adadatum karju pedolo
বিহাৰী বিলাকে চাৰ্থে ভাংচৰ মাটি কাঢ়িছে হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰ ইভিকশ্যন কৰিব লাগি দিছে কাউন্সিলে কি ইভিকশ্যন কৰিছে আজিলৈকে 10 years বহিব এইটো কথাটো এতিয়ালৈকে খেৰনি চাৰ্থে ভাংচৰ মাটি কাঢ়িছে কোনে একশ্যন কৰিছে তাতে ইয়াত কাৰ্বি আংলং কাৰ্বিৰ গাঁও হৈ পেলাই কিনাবি আজি CM কি বুজি নাপায় সময় আহিব কেলা বাল চেট ইয়াত 13 বিঘা মাটি আছে 13 বিঘা মাটিত কোৰ্ট হ'ব জানো আপোনালোকে ভাবকচোন ইয়াতে এটা স্কুল হ'ব একজনমান নটেল আছে একজনমান নটেল আছে নেকি এটা কেলা সময় আহিব কেলা কাৰ্বি আংলং সময় আহিব দিয়ক আজি সঁচাকে যদি ইলেকশ্যন হয় সঁচাকে যদি ইলেকশ্যন হয় সময় আহিব কেলা ইয়াত সময় আহিব কেলা Bonta la soalam thea puthak raratum karjualam ateng pen pherang kya tum pen Karbi Anglong Autonomous Council atum birta mep ke phahut karjudun pen inut MLA Dorsing rong hang pen pherang kya tum aphan langvoi kipi kupila arjui kha eviction adim long le long pen ke do tum kaningje do je court pen order piat lo eviction on body invest Karbi Anglong khironi hangcho long le bangke bangkai si chirai pigat setami hada ka bangke eviction am de sila dak bangke eviction de council of an eviction on putoya lo boy fis me people sia dak eviction sida ta ke si eviction pote hada eviction ang po posing ko so dak pilang punya kalau kata eviction po nang tum nang toy pinakodat na mo pwede ko nang pero mo polling la government ekleni heli pada eviction po dei Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan proxike pra isi angleng det apianta ha pharo presir ke pra phoke pra isi ningkan pen aduya hoi kapathik tang adim anta aduya hoi chirai thip thek thela Lason si Karbi Anglong district ke parlo socheng thenta constituency arlo alongta pharo presir ke pra phoke pra isi ningkan pen district long det pen api aduya hoi pang thek det pen non an halada gara tum aduya hoi alam kani relam pe arju iksina tum kacini era tengke parkup jitu langthak rong angkola berong angkola timurong anke parlu et ateng lo busi tum kacini do sita borjuri berong engke non dak angko dolang sami along tin tami boldar ri rian ke lason si plans tum parlu et lo busi ni tum tami asia record ba nitum kelong dun do kasi non laso konsiti ke parlu ji budang te aleng the tung pisilang de dalo je 1951 budang te itum udmari get long an pusi itum sami record ke long aku 1970 71 ma ke nitum da dul pahar polo lastamin tum manilo angko non angko 1983 bangke nitum parkup jito get pu laso get long ansi non parlu non bangke la get chotagali angko jito plans lo mani itum Karbi Anglong arlo sap ahoy long do tum han mangke thur ernoi pusi non mangke la solam bang cingdak sulo alam mangke tas non mangke itum rat tum kisung lo mante kiduk lo sol alam Lata halada gara tum aduya hoi alam the kaning rialam arju iksina hoy dak sosang dhanta constituency ahoy shot kali nili kama thadam bangke dak nogo kuliabor lapen ke langkhang ben chenglok pu rongagora rongmongwe angtong pen ha dolamara an bangke adoy hoylo sitame non election par det pen birta kai longateng bangke kotharguri lapen parkup anglong bangke aklong pen thoya tumo bangke nangga chingwai padu elugusi birta rat pen pini pajet hanglo lasinili labangso lam ningjing tung labangso rat tum bangke ho ha ke thoya anglong pupu ni Karbi Anglong arat ke kaprek pen wangwe Bharat Sadhin long leang prang pen ke do akar bilo nane pen ke wang akar bi takali ancho takali lang Ladak Kotharguri pen chenglok Parku Barat pen chenglok Borjuri pen chenglok Klengbe pen chenglok Kang Busti pen chenglok Rong Mongwe Langkhang Kaliviti Balijuri arat angton pen laso border ke do la pen chenglok ke non ke do akar bi galilo hala Bharat Sadhin long le hut pen ke do hala suit ke lahaya sarkur office ta velang kuliapor ta velang hoyto samugriya thana ta velang sitame
nona bangke ili tungka Karbi Anglong jitu 1951 long district long that pen laswa hoy pini anta kithir the joy nei pinap talapu pinap dik talapu pinap ke lason pini ga thoya potagaron pina ke inglong potagaro amat thir thedet lasi nili he thihek pen Karbi Anglong doan arad phan lahelo nili pachini angtung bangke je Karbi Anglong long la aswa doi hoy bangke non kachari bi kangni labangso arpu gimi gedeng abang pu bang phidoan arat tame je prabjin pen labangso Assam ahoy bang klardak pen autonomous council pen chiraira nale tu revenue sarkur pen chenglok nale tum aklai pen an partka gali Karbi lo charlia song pen chenglok nimso Bonda halada karada tum aduya hoy alam kisunga puthak perang ke atum pen karjwa hot MLA Dorsing Ronghang pen kupi alam moi sikitima arjuik tha lagi oda ka bangke lakum sih itu oda ka lakum itu pernah lo kategori siat lo nasi benap mati pungar jap kitri hut pote hada ka filong ko ini TGR ke beliau hada filong ko nasi bola bangke kecing wai angkang pateta nangi bulan ini pun kening dia pun mereka nar julen dek tipo ala so cheng kanda constituency dong penangan din ke nogong revenue circle long situ kok share Karbi Anglong long lesi nogong revenue circle long dokola sedang ni Karbi Anglong Thomas Kansit peni iklan ponji na transport ji pan itu bayi ni kecing wai ke lagi juje survey Assam survey Indian survey tu mensi bang puji awak ka Karbi Anglong long lema non district long lema Gulagata long lema Bohompur long lema bangke lake laso ni tum mujhe apa tu daksi sai jitu kia dim lo oh dagar duri join dim lo bujong lok pen ke non itung bong ining cepasik non kain terus itung bong ajak itung si kain terus bemi lasi la bangke Assam survey Indian survey tu mesti depend non nang rong dam lo neda si kilo hotel long sa jun lo non ko nang lupit lo bang tu pula so pen ple ining cepasik sa kali ahok hake aron ben klai bote itum survey ben demarcation do mati demarcation do nasi iku ke langpun dam pami langdam pami lo pulutan te itum do nga cerai ma bang do nga cerai ma por mu ke mu kunu sia por klang nasi la lo la bangke mu kijitan piona aja kalam ke ngi bangke lingko che kare mu dei News Desk report Kat News Lakha Great Roxy Socheng Dhenta constituency ke parlo Rongbong ve development block asa hem Karbi Anglong ahawar ke donang jia DMC Nogao district mate jokla banda longsi padadam ronglo laswa jok rana tum penang an kisung chetong nanglong Rongbong ve development block asa hem kopia potsi Nogao district le kipadodam ronglo pura hawara ratum ke makbrong ason long Karbi Anglong alok kidobek nang jasa hemsi kosong si Nogao district ahawar mate jokla banda longle kibidam kokloputa karjuatum dulong Rongbong ve development block Nogao district alok kepedodam kok aputha Karbi Anglong autonomous council atum chinidun pamilom lasong si jokla banda long Rongbong ve development block asa hem kapadodam long ajok duar bagori lapem so chenghenta constituency ara dok pinnang an kisung dono Adhema sai si kapichun jia phan ke dam nang hello pik an lapen ke ongdung apor ke video JE lapen Rongbong ve development block along achoko marat ma phantami chetok dam desi dam na kitipusi rana to penta ningje pon lasi Rongbong ve development block asa hem Karbi Anglong alo chiwan un iluma mate mu pijo ke Nogao district aphan khodai tukok jima pusi haladak ahawar kaya mat kisung kachachak nangwer arada tompen ningje po Rangbong to là chung non ke hendam dui Hendam dui di? Hendam dui an si dam dui ka Oh, pini ke bangkan lo ke bang ika? ini je ni ta bela ma ka sudah ni ampen ni li pion Kelang di? Lah bahani tadi? banyak Acha, ante bangso di mana? Ajak asal le blok long ke klami dos kami bangso dim tuntun pedat ko pepa lo. Jumpa mana lah net ka biaya jani lah Net ka bejo ni lo. net ka biaya jani jokla banda si bhala si ada hidup masih net ka biaya jani si dah kam klaim থেকে যাবে Kam klami ke dadi. Ningkan kon bago lo hadar jokla banda long mane kam ke klem pon lason ke. Ningkan kon bago lo. Ningkan dulu
Engkan dulu. Kan dulu. Ini kon dak. Engkan ya. 2000 kon uthor kan do. Uthara lampan nanti. Uthara pote piningan bay ningkan pop terdak nang kepleng tepo. Di. Dan nanti. Oh nang limen ja. Ni le long sing timo. Nang li bangke bangso di mana pion ik lama. Pion lo ardi. Adi. So. Dah ke bang mana hari lah tumbang po, ahut pen bang we. Apa do? Pini ke bangkam nik lo bang ya. Ini ialah kene cuma ardi ialah baju ini do. JI bla video lah itu bang ik mah. Bang we. Bang we. Patimi bang ik mah. Kimi je bar ke bang we. Te pani silom ke. An si malam ke gomong we bang we bo. Ni ka bang we po. Kelang di. Tangte alang la jokla manda si bangso blok aja rekam le klaim dah bisa merah jokla manda si damang kok bukan hak lah. Dah hok mana lah internet ka belo net ka bejo ni si net ka bejo ni sada hi jokla lahi dunang kok lah. Dah kam klaim nang kok lah. Dah bangke jata klaim kle dalabo. Dah klaim dah so ida do net ka bejo ni. Net ka bejo ni ladi. Staff secara lah jadi punoi dan di dewa konten punoi. Dah nanti stop tum kirang we tum do oma. Dah jadi tu apa bang we kon dah pen los kota bang bom apa bang bom mana beg kan dulu kos. Dang we dat tai poti. Ningkan kan bang do la jokla manda kipon ika. Maka 2018 lah tu. Itu nang kan pen hadak lok lo. Nang li bang ladak kepi lo. Dia nak. Dia. Nang li tadak ro mong we blok lang si klemik lo. Nang li men ke? Ni long sentim. Acha. Dulamara pen Rangsina be report Kat News. West Karbi Anglong District Khironia long Kidua Milbiri Khironi Range Forest atong kelang kipang kriajok Pangramsu. Labang Suamil Biri Ranger Kalitang Chandro Singh Tiso Kidua Hutsi alam itung Chiparedeng Pono. Halabang Suahuke Abiri Kai Kita Paklarpor. Lapen Lang Meseno. Athema Kalitang Chandro Singh Tiso ke sai ke claim kidam mepik. Sita me nona kimi arranger morning tiso hin pen ke bang Suamil Biri Kapaklar Ponji apkan ke non anta sayang deng pon pela. Lasonsi mera dim si babi rikang rinoi si jerthiba. Lasi non kita bom wanna mahutsa bahutsi labang Suamil Biri Kapaklar Pon tu Japan lamet ame claim bang hu Samson ingti pen so dak pen kataning ri patapon. La pagalo la da mi la rong do o sita me hok pede bang non bon hutsa ta cheng boy lo lang foresa hin pen pang thira son te me se ni ko ya lo athe chelang no da ka son yo ingram su son lo da son suri amir arong kar chedo la so pagalo la si chelang no da la si forest department atum de pang thira son te me sen ji ya lo musu la bang ke da khironi arong su pilo town long lo la ke là đa xin non nãy tôi đã thấy long po là hello đa son suri amira rong karchi do là đa sẽ lang itum nhong forest department kan mate là đa khironi ren sa tum nhong si pang khiro son te lang mi sen ji sẽ lang nilimen ke samson inti nilino namat karbila meda me niang long ria me long rap chap ba nó chung là làm mấy đam mê bây giờ tuning con nào tuning ri pono athi chelang no da ke jo là sẽ lang itum han alang itum si claim back nang po là da khironi ren sa tum si claim back nang po chu ke dam chu ni ngalom da lang itum claim bom sa non claim thek konong le la singram chu lo Khironi pen Edward is report Kat News. Angtong intika tharaphan kang hukang nya tiviason pinchong si arikan kok pontan ke ningduklo. Lasi pravjin pen pejok ponang ji pusi usuka song atom pen ningjepon. Jakongpu Nihar Istiarni Dipu Judiciary Court at Hengno Pen APHRC Lamjai Sarpo Angtong Intika Tharaphan Kang Hukang at Tiviason Pinchong si Rat at Hengno Kok Pontan ke Ningduk Piklong. Ladak pensi ang thekabang thekpon long lo BJP Sorokar ato Democracy Aron Party.lopu hon theda monno.
non BJP sarkar ahut komani jongsi BJP sarkar ke chongsi lam jongdun pulote laphan ke police kapanet komani jongsi BJP sarkar atmaphan ke le damde ke job dam dia puthak ningje dur pulote ke ther ke hat lobson lemro lasi BJP sarkar atom rata phan katene kaholo ingtonte lapen democratic murder ke klema sai pen ingtonte pulote usuka song pen sodak ke song ponji pusi usuka song japo jin tu hajoika pen ningjepo আন্তনি কাথাৰক যোৱা পৰহি 1 তাৰিখে যোনটো তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে প্ৰশাসনে আৰু যোনটো এই বিজেপি চৰকাৰখনে এই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যোনটো তেওঁলোকৰ পাৱাৰ ক্লেছ কৰে এই যোনসকল ব্যক্তিয়ে যোনবিলাকে এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত যোনবিলাকে মাত মাতে তেওঁলোকক আমি লক্ষ্য পাইছোঁ যে তেওঁলোকক জিলেলৈ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ বিভিন্নজনক ধাৰা কিছুমান লগাই দি আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আমি আন্তৰিক কাথাৰক অতি সোনকালে মুক্তি দাবী বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই গণতান্ত্ৰিক ভাৰতবৰ্ষ এখন হৈছে গণতান্ত্ৰিক কাণ্ট্ৰি এই গণতান্ত্ৰিক কাণ্ট্ৰিত সদায় সকলোৰ নিজ স্বাধীনভাৱে কিছুমান কথা কোৱা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰ এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে খালি দমন নীতি ৰাজনীতি চলি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আৰু তেওঁক যোনটো চুৰৰ দৰে যোনটো হেণ্ডকাপ লগাইছে তেওঁ এজন লিডাৰক হেণ্ডকাপ লগাটো কোনো ৰাইট বুলি আমি ভাবিব নিবিচাৰোঁ তেওঁ এজন লিডাৰ হয় আৰু লিডাৰক সন্মানে তেওঁক যদি এৰেষ্ট কৰিছে সন্মানে তেওঁক ৰখাটো এই বিজেপি চৰকাৰখন এই পুলিচ প্ৰশাসনৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে তেওঁক যোনটো হেণ্ডকাপ লগাই যোনটো চুৰৰ দৰে তেওঁ যোনটো নিছে এইটো ধিক্কাৰ দিছোঁ অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লৈ তেওঁক হেণ্ডকাপৰ পৰা তেওঁক দূৰত ৰাখিব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমত ক'ব বিচাৰোঁ আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁক মুকলি আকাশৰ মুক্তলৈ তেওঁক ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি এই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যোনটো গণতান্ত্ৰিক যোনটো হত্যা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এই গণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে যোনবিলাক খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যোনবিলাক গণতান্ত্ৰিক হিচাপে যোনবিলাক গণতান্ত্ৰিক কাণ্ট্ৰি হয় এখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে যোনবিলাকে গুধাত্ম কণ্ঠ দি তেওঁলোকে যোনটো কথা কয় তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু তেওঁলোকক ধোৱাৰ গোচৰৰ লগত বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰাগাৰলৈ তেওঁলোকক নিক্ষেপ কৰি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই বিজেপি চৰকাৰখনক তেওঁলোকে নোমবিলাক যে অত্যাচাৰ চলাই আছে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত কিন্তু আহি থকাৰ কিন্তু ইতিহাসে তেওঁলোকক হাঁহিব কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ এই ইতিহাসে এই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনক ইতিহাসে এদিন হাঁহিব তেওঁলোকে ক'বলৈ বাধ্য হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অৱস্থা দুৰৱস্থা কি হয় সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে মুক্ত আকাশলৈ তেওঁক ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি এই বিজেপি চৰকাৰখনে এই অসম প্ৰশাসন পুলিচক তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু নহ'লে অনাগত দিনত আমি উচ্চগাঁৱৰ তৰফৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হ'ম Bukajan Police Station ke Parluang Kang Tol Bali Janalong Inut Draki Aharmu Mate Drugs ke Jorkang Huwer Biren Kathara Phan Rota Tumpen ke Neplonga Birta Pirang ke Bisnu Lekte Pen Birta Nang Pale Ki Ongdung Owe Kimi Drugs ke Cho Ari Somaratum Biren Kathara Long Si Drugs ke Cho Nam Dam Dam Pusi Tetham La song si pini an ke ahok pet alam kapaklang Japan Rota Tumpen Tarlipsi Biren Kathara Redeng Along Pen Ongdung A Drugs Long Pon Loklong Lasong si Ratben Ingsai si Bukajan Ahawar Malom Komat Ari Swatum si Biren Kathara Long Drugs Ketonam Dam Ver Mapu Kapati Midam Japan Arjubomlo Laso Pit Biren Kathara Phan Police Atum Arideng Thondam Kokpopusi Birta Retuno Karbi Student Association Terika Mamaya Hinpen Pater Piponsi Ingdeng Hini Krong Sayame Mate Second Executive Meeting Dong Mukak First IBA Sahemalong Pidoponsi Karbi Anglong Angkang ke Doan Branch Kapatang Pon Thujia Phanpura Pherang ke Amaya Longpen Pacheni Ponsi Chisik Pontanglo Bangso Amaya Long Kaning Je Pon ke Karbi Anglong Nihang Nijang Along ke Doan Karbi Lo Chari Astong Ahawar Tin Along ke Do Branch Tin Sitame Non Kiwang Jilangarni Pen ke Mesten Pen Chari Ponjia Phanpura Jingwai Jingsai Pontanglo Bangso Ingdeng Hini Krong Saya Make Paman Ponalong Tirika Maipu Samson Teron Kong Chunbang Biswajyoti Teron Lapen Ajay Rong Chihon Assistant Secretary Pen Chenglo KSA Klembang Phubang Phiatum Chetong Dunsi RDGP Pon ni Jasemet Pet Karbilo Charlie Song Tiripi Amai Atumahin Penetum Dak Ingdeng ni Central Executive Amai Paduponlo So Mai Long Ajahak Nitum Karbilo Charlie Song Central Committee Atumahin Pen Non Frank Kewang Jilang La so ki claim ponji aputha kachingwai pon make tu so kachingwai pon make alam thia Mai Long nak chupha la si Jasemet Pet pini niletum dak
penangan apor cingki cingwai pen ne tuma debate threadbare discussion do pen ajahak a resolution mate la so kiri balam the ne tum hin pen kiri pon do la si ke chengsi ne tum pen kiri pon alam the ke la helo karbi lochar lia song tiri pia meya hin pen nile tum kachi perai pon abangke non ke do pom karbi lochar lia song along a branch ajahak la so kon ma kang tang ni la so ingduk wak la so kang tang te ladak ingdeng trokebra ke thom karbi lochar lia song som mahang ke the katalon pon alam the puthak si cherai pon lo da ka cherai pon bang ke lahilo pining le thora bang ke ni le tum conference ke doji november achiklo po bang ni tum pathik de do posi la so dak ni tum dihin pinene kiri karlang sta me sap kasik sak do kokpo la so posi pining bang ke la so mahang ki thek ani ka talona bang ke branch wise sine tum mate arotin si pabidun rebya pansi ni tum hin pen pachini ponlo la so long bang ke district committee tum pansi a district tin tum maste ne tum la bang so arpu bang ke entrust dun lo lalo la pen pli la bang so ka chirai pon bang ke la helo pli ka chirai pon bang ke non ki bang ji pai pai achiklu tarik kep arnia bang ke karbiang long pining metric result pendang lo higher secondary result bangke heno pusta pune asap so kemi ason do seta me jasimet pen metric result bang kahinu pega jok nil tumahin pen la karbilo charlia songa hin pen along tin na school along stamene tum visit na pen da ko pc ke chok che ma ne tum so chini pen ka chini je phan ne tum dam pen long de da phi la so puthak ni tum karbilo autonomous council han pachini ji pu la so ka chingwa ji apor nang pinai pusi neli telephonic pen stame ake hai tuliram ronghang ake hai phan neli telephonic pen chingki lo la se langli pen neli tumane appointment nang ki pia bangke non tarik ke la pai pai chiklo ada por phai krisi council along le tum chetong nang pusa langli nang pulo la se nirtum same ning chethelo alangli sulam chak nang chi pia teng pen nitum same nang pachetong longji la pen nitum karbi anglong along tin school long problems alangli tum phan nitumen ka chechar dun an nitum ka chini dun an la so alang tuman ka pachini dunia phan la so war sai alang nang pipon po pusi nitum ning thelo la si non la so teng pulo tang te alang lam chak teng te non tarik ke par ni si nitum karblo chalia song la pen karbi anglong cm la pen alangli official tu pen nitum ka chingki ji alam the cherai pon lo la pen ho alam the bang ke la helo non ke jasemet pet karbilo chalia song abang ke conference nang kili ji dok dok apor lo posi ni tum kaching wai ke kai ke poda ke nang sot lo posi de tum so kaching wai ji phan non abang ke achiklo john wang le kali mane arui wang la puson sitami tum kaching wai bang ke mane chingwai lon la puson doye posi kamatha pon dokok lo je conference ka pichun ji kuson si mesen ben kichun ji pan bang ke lasi pini chirai pon lo pini chi chingwai det pen la kadu ko via kam non ni tum assign le tum da ka piklang ko tangan chun de la phi prote akon le tum tarik plia bang ke central committee executive puthar ni tum west karbiang long si padu bon thupu la si lahai alam the cherai si pini la bang somai ing samjin pen chun pon long lo la pen kadu ko be karbiang long rat phani tum ka chuning ri ke la helo ne tum kiwang jilang la so ing deng thongke brai si la so karbi students association binal general conference long nang chirapdun chetodun hur puni tum ning thesi bilang so a press meet matela so press conference pen ne tum karblo charlia song hin pen karbiang long rat ki don pan tum hin pen chuning ri pon lo Normalam so paraphan birta mo ington iksenang
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihena mopit puthot biorta long mangthu eklo. Rong pangthir arong along Karbi Anglong Autonomous Council pen Hemrit doan Katharlia side deng therapy halada ke doara datum ke do ki thak thek long si hini doan longria me atum pen kirap kapajirta. Ke do ki thak aphan kisung ki phonang atuma phan lokhimo na dhorom ki kroy hini doan longria me atum pen ta kisung ki phonang adimak long an palidam si sang han pen danglok pen nang an kinang sot asona mong doan pon pisi akirap pipajirta. Penny Karbi Prime Tama Biorta Banke Lapangsi Kangton Iklo.